Shalom, penuhut makimisa datada baino. Steady recovery for Jenny Lasimbang. Healing prayer for Joshua J. Striven. Healing prayer for Adriel Isaiah Aaron Sibius. Thanksgiving for Agnes Moffat Loving Inomi Majuya. Imisar tada baino nagi oviton toko isambayang na toko okaduduvo di Monjilin di Simon alias Angelin, Bernadette Kiluk Dombok, Pito Polo, Emmanuel Cristo Mojikon, Sylvester Jikwil, Silverius Kolingay, Linjuin Sikunal, Jinus Kisain, Steven Jiniti, Freddy Boyong, Gordon Freddy Boyong, David Law, Caroline S. Binting, Hardy Henry Mansa, Stephen Benjamin, Peter Patmun Bisil, Donis alias Donius Tinggalung, Paul Molidu, Maria Tika Ginusi, Felix Bolu Paudin, Anes Limus Magenta Obo, Rola Davids, Eugene Mido Mojinol, Celestina Giju, Dennis Francis Santani, Merat Gom, Humphrey Gom, Severitus Lojungin, Georgie Soboyun, Jimmy Peter, Julie Peter, Maijon Mapas, Agustin Lansing, Melvin Lajangang, Su Hing Lee, Judy Matilda Brown, Maria Goroti Linggi, Mary Catherine alias Andok Linggi, Michael Linggi Ginanda, Paula Pakang Saat, Jel Galus Quadra, Natalie Lioki Alisius, Joseph Kim Sun Mosia, Dolly Doris Yap, Bernard Balanciu, Christina Yap, Keke Frankie Mikun Ino, Lim Kai, Limon Lim Li Hing, Limon Lim Li Ming, Edward Magudal bin Koromol, Bernard Boso, Rita Longkitang, Christina Longkitang, Ida Tubong, Elizabeth Masamin, Martin bin Kudik, Mori Bosinai, Rosalind Shu Kimulian, Bobby Kerry Jamarun, Sinugihing Magulisa, Duku Sukwan, Alicia Simon, Anthony Moizim, Robert Jomiji Kinsil, Simon Tukalan Mantudal, Teresa Luisa Mogindol, Herbert Justin Tukalan, Christina Leonin Tukalan, Edward Yun Tukalan, Katerina Mogindol, Kevin George Tukalan, Brian Matthew Tukalan, Esther Heng, Richard Heng, Jasper Malanting Lajami, Balbina Juitol alias Likang, Herman Tanggalung, Ana Baranto, Helen alias Lusa binti Kogis, Linus Kamburangau Gobuk, Rainer Linus, Justina Linus, Jasper Linus, Martin Dingguon, Lina Modilung, Sally binti Henry, Dora binti Henry, Simon Mojingkau, Mariana Mianggi, Disimon Mojingkau, Joey Pogunting, Paul Disimon, Angeline Disimon, Peter Manjaji, Margaret Disimon, Simplicius Sikajat, Simpson Sikajat, Arthur Disimon, Michael Milip, Regina Musayap, Justina Milip,
Evelyn Milip, Juliana Milip, Loyun Moligan, Godfrey Toju Moligan, Lydia Lotuhi Tadam, Rufina Maurus, Stephen Lajunik, Benjamin Joingin Luji, Alex Benjamin Joingin, Elizabeth Benjamin Joingin, Donius Gabriel, Sylvester Gabriel, John Tan Kausang, Pilipa Labangka, Ate Simoring, Edward Simoring, Alexander Moluna, Joseph Tan Pincang, Clara Tan, Maria Mary Santani, Gabriel Sikain, Rosita Nadong Masat, Pilipa Labangka, John Tau Kausang, Ate Simoring, Edward Simoring, Alexander Moluna, Edwin Majanil, Magdalena Soim Bigatan, Suji Pinjim Majanil, All Souls in Purgatory, Gumi Gotit, Kotot Gosiluk, Gasam Gompok, Chow Huajin, Rocky Doni, Maxwell Eddie Daniel, Henny alias Joseph Anthony Labangka, Doris Liu, Anthony alias Thomas Lonoy Labangka, Dorothea Thomas Motunjau, Paulo Yucho, George Dodi Yap, Carl Nicolette Yap, Vincent Wilson Abel, Om Savyavi Koduduvo Itapui do Pemohiangan.
I dengan ditama, ditanak, di Espiritu terbitua. I gracia di Tuhan Jesus Kristus di tokau, i keginawan di kinaingan, i kepisaan di Espiritu terbitua, miampai no Diosus saviavi. Miampai sesubana. Tapi ngavi kano mangakun do dosa ngavi di tokau, kepapaton dak nadi, di tokau sendi, do mamalamai, di ketepatan tahun melati terbitua. Mangakun so, doi di kinaingan tapakas, doi diosu ay tapinay ngavi, do id pemusavan ngaviku, id bos ngaviku, id nunu inoy maanku, id nunu iauku na ngazanda memang. Mazal na hasaku, mazal na hasaku, mazal na hasaku tagazakoso, itinapogi, tumokinsian zodi Mary, i obitua pentihambus hahangai, zavia vidi tasab sangti ngavi, Diosu tepine ngavi, dosa membayang mentok dago, dari Tuhan kinengan dotoko. Kiko osianan ada dotoko ikinengan tafakas, memahyong do dosa ngavi dotoko, magabit dotoko dari keposizon selacur. Tuhan kosianaino. Tuhan kesianaina. Kristus kosianaino. Kristus kesianaina. Tuhan kosianaino. Tuhan kesianaina. Kanu semambayang. Tadau riti memalamai toko tadau kandaman di Sancti Charles Borromeo, Bishop. Tompo sizo idi tanga da Tuhan ngavi nu makinsian sikoi ay Tuhan isunduvan ipinamanu nu di Bishop Sancti Charles Borromeo do id eklesia tamoy monada do oin bogovan maza do papasudong do sido sendi do di kagahon di Kristus papakitonada do vos dau do di pemagunan i mamamasi mamalinta miampai diau di kepisaan di spiritu tabitwa kinoingan mentok so hihinaid aiso kopupuson. Amen. Pambasan manta di Santi Paul de Tuhun ngavi Rom. I komposison kapatason do toiso iso do toko nopo ngakivasa de dovokon ngavi. Nung masitoko montok di Tuhan, nung matay toko montok di Tuhan. Moy do poim pasi, do poim patay, ngapoin sanganu do toko, do di Tuhan. Papalati iti donokwo i Kristus, tu minatay, minikot ponogi, doi komposison. Ingka iti, moy da ada dida isido do Tuhan, di nangapatay, nogi di songimpasi. Iti ponogi o sabab, donokwo to sakakahi da auko apatut, do papawaza, do kapambisalaan, do ito pinay, to'y au papasosong ko di sido. Miaga di noiman, do vokon diosu. Sa viavito ko, do mingkakatmay, idumbangan di tikon pambibisalaan di kinoingan. Miaga di boson di buk tabitwa, masa do komposison ku. I Tuhan iti mobos. Potitikit totut humukumay idumbanganku. Potitikit diha mga somay di kinoingan. Itino di pogi, doy di kinoingan, toiso iso do toko, mositi, papatak do sususan, do nangasan daw sundi. Ibos di Tuhan. Katahuadan day kinaingan. Pointan tuno, doko kito somay di kawasyan di Tuhan,
iditana di songimpasi. Poin tantu no dako kita soma kebersihan di Tuhan. Di tanah di sangimpasi. I Tuhan no itanawaw ko sakaday ko. Isay di okono ko. I Tuhan no ikuta doko posisyon ko. Isay di oko sizan ko. Tantu no dako kita soma di kebersihan di Tuhan. Di tanah di sangimpasi. Kiwa iso ipokyonuan ko di Tuhan. Muntok diti dohumangal so. Domison idhamin di Tuhan. Do poompus do komposisyon ko. Do mangunonom di inomis di Tuhan. Domintong di panambasangan tagazo daw. Tantu no dako kita soma di kebersihan di Tuhan. Di tanah di sangimpasi. Pointan tuno doko kito somay di kawasyan di Tuhan. Iditana di songimpasi. Hansano idisido. Gumiot migit konsubay no koso. Hansano idi Tuhan. Poin tantu no dako kita soma di kebersihan di Tuhan. Di tanah di sangimpasi. Haleluya, haleluya. Ikot no doy dogo sa viawiko pakakalaja tawagat. Noindaman nada do kalaja tawagat. Manak somay Diyosu do kaundangan kadi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ituhan miyampai Diosu. Miampai sundubano. Pembahasan manta di abal tabasi tabitua sinuat di Luk. Kebentugan dari dia, oi Tuhan. Imanini mo ngavi sukay, i mamimi dosa ngavi, saviavi do hizab mamong di Jesus do makinangaw, do nunu o boson disido. I farasi ngavi i tangaba adat minangami. Iti tuhun kadiho do minabos, manoy mo do mamimi dosa ngavi, o makan miyampai diho. Dadi, boso no disido itia bohivan do diho. Nuno di o tuhun do paingamong Diozu do miyampai atus kambing biri-biri. Do atagakan do iso. Do out mangkiza di sizam ngopo dam sizam. Idi katagisan o mugad gumusa di iso na tagak. Do gisom oyum di sidai. Amantok oyum di sidai. Au nangku mondos-ondos isido do manan di doid bahasan ngawi daw dadi untuk kohu isido doid hamin. Mamohau menimung ditambahot ngawi daw isungkat tungkat ngawi. Imang na ondos miyampai dago kamu tu disido nayumku na ikambing biri-biri ku inatagak. Ingkan bagi popohyo zodiozu kivamai do hobi keandasan it syurga montok dari songuhun memimi doso tumongob komontok di sizam ngopod sizam tuhun tangavasi i au tagal da tumongob. Tayo vagu nununa di otondu i miyampai da opod usin piok do au nung atagak desido o iso di popoikit da iso sumbu imuhavan ihamin o magium tasoinig kozo gisom da oyum da sidai. Dadi, untuk oyum da sidai, mamohau songavian da tambahot ngavi, sungkat tungkat ngavi da sido, imang ondos miyampai dago, kamu tu da sido, nayum kuno usin piok na tagakku. Ingkan lagi, papayo zodiozu,
kiba kaandasan di tasab ngawi di kinengan montok dari songuhun memimidoso tumengub. Iabal tawasi di Tuhan. Pasan dari Dia, wahai Tuhan Yesus Kristus. Tapi ko ngawi, pati musan toko reflection, teko pemasaban na toko, montok na pampasan, irong toko di tino di. Isa na po, pemasaban, imiho toko do oviton, de kapasisan na toko nga on the montok ko ito memo, we are the treasures of God. Musa na pa nga, nasangano toko do kinengan, halata toko di kunengan. Ina pagi inang toko pambasahan duvo o bo vihan inang toko di tino di nga ikinengan magihum do tuhun di natagak tay ko nakain sadu mantad di ko posisyon do tumanod di kinengan sandi. Kam igaling gid bos kudu tino sa toko nga sumono apahid toko nagi teka auto ko nang sangko da katanod da panuan di kinengan nga kabar baik no po nga tame kinengan da magihum da toko sabab no po nga we are treasures toko halata toko di kinengan kanu natabi ko ngabi iswang da misaliti kada manang kata huwad tu sundungi masumuno ahivan toko iti oho di kinengan da toko maza da sakramentum da kabasuan na dadi toko da tanak di kinengan. Sumano ohiban toko iti nga tamemo Jesus da magawit mamohod toko da mahik ang paponom da toko da halata toko di kinengan. Ina pagi tabi ko ngabi inagi da kalamazan da taraduti mamo kandaman di Santi Charles Borromeo Santi Charles Borromeo na pangasong hona bishop matadi hok pa isido gisab na dadi da cardinal nga oin sunan itoy haan daw gift tay ko no pinatak di kinengan day daw nga surrender tay ko ginuno daw da monontudok kuma da tuhon da suvay kanuno tabi ko ngabi may to ko omitanay iti kapopo season di Santi Charles Borromeo montok na pa di Santi Charles Borromeo na pa nga tumanod teka momit na po da kaposisyon ni Jesus nga okon ko momit manta di okitano nuno okita ko mantad kaposisyon ni Jesus nga kagbantok na po nga mamit ko do nuno pakazon daw nuno takanan daw nuno tinuman daw okon bos na po di Santi Charles Borromeo nga may ko omitanay o ginavo di Jesus. Ina pagito Santi Charles Borromeo na po nga ina po devotion nga ginavo nung magad ko dehod in Rome nga nuno okito no teko legacy di Charles Borromeo ginavo daw tumudok na po di Charles Borromeo na po nga nung ginavo to ko to may mapayintano di Jesus nga insan agadi ontok the sarangan the virus teko bakteria to may mo the obitwa to may mo the onsiko the monodo the kalaja montok no di Jesus o montok the tuhun inong ngapihi ngabiaw. Kalau tabi ko ngabi iswang the ikarsiditi menang kosiko toko tu sa toko nga memang toko na gida do tunundu do toko do katanud apa posisyon toko katanud di Jesus do manikit tadaw. Kalau tabi na ko ngabi mi ko di Jesus the meja the ikarsiditi do menang kosiko toko tu sundungi ma do sumono o hiban toko iti oho de kinengan do nadadi toko do tanak de kinengan we are the treasures of God nga tabi mo Jesus do mambitwa do tunundu do toko do koomit na da do kapasizon di Jesus nagi do kapasizon do toko do manikit tadaw.
Azo kono Tuhan kinengan do salva binangun temasa do kavasian no. Nakatema sika di loti takon sa diaw tu badita naam kalaja do hangon ngabi do tinaw tuhun do madima iti mentok dagay di loti do kaposison. Ansono sa hihinay di kinayan. Azo kono Tuhan kinengan do salva binangun temasa do kavasian no. Nakatema sika di hing anggur takon sa diaw tu badigabas anggur kalaja do hangon ngabi do tinaw tuhun di madima iti di tinumon do kasundubanansa. Ansono sa hihinay di kinayan. Imang sembayang ito pinangavi, da kahubukanku Dios ngavi, o temanada da dikinengan itama tafakas. Tayo mo nada di Tuhan di kabutugan ni umano. Untuk yutatakasan ng kabutugan ni Landaw. Untuk tukupasyan na toko. Ang di kapasyan sa gabi di Indonesia kabito daw. Intong ay Tuhan da ditak povihon da altarino, id kaandaman di Sancti Charles panakno maza di kuasa di ti kahubukan da nidadi po podi isido da padri. Tabing kinongaw, pain hobi idi kaunalan kabasian ngabi daw, ingkanogi daw da dizon si kayo na dadiaw, da osima ituba tabasi, maza da bos ngabi dagay, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Pagmiyambay sa Subano. Pain sabato o ginavangabi Diyosu. Pagsabaton sa itingabi dari Tuhan. Kanamanak da kapanang katahodan ngavi, ada di Tuhan kinengan datako. Patulog na matuloy Tapat da katuluda mo tuhidi iti, kalaja sa kapamosisan sa, tamay mo amidaman no pada manak diyaw da kapanang katahodan ngavi. Oy Tuhan, tama tabitwa, kinengan tabakas kozo aiso kapupuson, Kristus Tuhan sa. Tu miyaga di ontok da tadaw kalamazan ni Sancti Charles suwano eklesiano da umundos. Ingka panagi da papakasano josido, maza di pomitanan da kapasizon tabitwa di sido. Mangiya da sido, maza di batas ngawi da kapangyaan, papatihambus da sido, da paintampangsi id simba da sambayang ngawi daw. Mekano miyampay di kapikovangan da tasab ngawi Sancti ngawi, mazauzi koy di hozaw kapazaan da kaazaan no, tu miyampay eso kapupuson, mga zauzi koy. Obitwa, ikapan kinaingan. Kapagwasan nga bishop ka. Tabanong tahanan, kapanudo kabantugan no. Asa neta kabaskoso. Asa wisido hindi ko nga di Tuhan. Asa neta kabaskoso. Oto tapot obitwa ko ay Tuhan. Ito vud da saviavi kabituhan. Itinapogi da dizono da obitwa at itak ngavi mambayang sikoy, maza da papasondot di spiritu no, da itingavi miagal bahabaw umatu. Moy da ada di da itingavi da montak dagay, ditinan. Amza di Tuhan sa Jesus Kristus. Antok ditimpuh dan iman patabuso isido, nasaga koza do siminuang daid konda sa andaw. Minagano isido do loti. Minanak do kapanong katahodan ngavi, minangakib di pinapatak di kumadi makikya ngavi daw mosbos. Ano iti savya bikaw, pangakan na diti. Tu itino itinanku, ipatakan may montok Diyosu.
Idlahan miya gadi, untuk napungo imakan min sa sedop, nano di sido isa sa van. Insan po da minanak da kapanang kataho dan ngavi, pinatakli sido kumadi makikya ngavi daw mosbos. Ono iti savya viko, panginom na manta diti. Tu iti no, isi saban di aku, isa di batas kababago aiso kapupuson, ipotunguan may montok Diyosu montok tagumo, montok da kapahyangan da dosa ngavi. May na iti, da kaandaman dogo. Katapatan na tahom lati do katumbasan. Pagpapabasi ko ay kinapatasan mo, oy Tuhan. Pagpapaintang dek kadok magano, giso bikot kabago. Itinapogi da masasikoy mamalamay di kaandaman di kinapatasan kinatungagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan iloti do kapasizon, sasavan do kapamosisan. Manak do kapadang kataho dan ngavi, dan nigitan zikadiyaw do kapadan de dumbangan no, manumpuan de diyaw. O do kozo isikoy do simambayang, do magi do ditinan za de Kristus, at imong zikoy na da de iso, maza di spiritu tabitwa. Ando mo ay Tuhan i-eklesia no, paintangkop itpoto tangkop da pamagunan. Avitano Josido, da di kapanuan da tuwal sakaday, sangovian miyampay di Francis Pop dagay, John Bishop dagay, Xavier V di Fadangavi. Ando mo nogi ito pinangabi dagay, inang kaodop idikahansanan di katungagan. Xavier V inapatay idkosyanan no, tay mo no iziho do di ninavaw do vos no. Kosinay dagay Xavier V simambayang sikoy, damyampay di hahangay to bitua merit tina di kinoingan. Sancti Joseph Sabadosido, miyampay di apostol tonga bitua, Xavier V isangti, inakapaponsikaw diyaw idpo pusta umulan ngavi, kanu si kinada di kabosyan, da dumadi da sapi tumungkus ngavi da kapasizon sa lajur, mangazaw, mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, yampay disido, idisido. Oy kinoingan tamata vakas, idi kapisaan di spiritu tobitua. Saviavi kabantuganom kapantangan nga diawno, montok so hihinaid, ay so kapupuson. Dedi ponu di mamamasi, noog maza da kapangyaan pangkinoyngan, katama zikoy da mabos. Tama sa da isyurga, obitwa na ngano, mikot o kapamalintaan no, hizabno ay maan da itana, miyagal da inkana da isyurga. Takon da gay da tadawriti, o loti isa ta sa sangadaw. Ampohyong asikoy ahasang abidagay, megal dagay di pohiyang di santob, mahasa humapandagay, kada zikoy ovito, doid koy basatan, nga pagabaso zikoy no, mantad talaat. Pagabaso zikoy ay Tuhan sumambayang zikoy da mantad patitikid talaat, katahuad no da manak da pipabasan, itadaw nga bidagay, da mazali sakaday da kasyanan no, penggabas zikoy na da tamay mo da mantad doso pintampasi mantad salvia bi kasusaan ginavo da maso zikoy pengandadi kihansanan na bituhan di kay katan di mamamasiza ay Jesus Christus. Tupi kapamalintaan, may kuwasa, may kabantugan na po, nga diyaw no, nababay no, sa hihinay. Ay Tuhan Jesus Christus iminabos di apostol nga vino, pibabasan timponon ko Diyosu, pibabasan ko takon ko Diyosu. Kada intong day doso nga bidagay,
ngada idi katumbazan di eklesia no katahuad no da manak da sida da pibabasan pisaan ikatanudan miyang pahisap no imamamasi mamalinta mentok so hihinay ay so kapupuson. Pibabasan di Tuhan miyang pay Diyosut tumoy mo. Om yang baik sesubanyo. Kanaw na di magitataak da tanda do pibabasan. Domba di kinaingan, menghidup kadidaw sang abi di pemagunan, osianay dagay. Oy domba di kinaingan, menghidup kadidaw sang abi di pemagunan, osianay dagay. Oy domba di kinaingan, menghidup kadidaw sang abi di pemagunan, onway sikoy do ibabasang. Intangay i domba di kinaingan. Intangay isido imangidu di dosa ngavi di pemagunan. Abito ano santob oho din makan demi sasadop di domba. O Tuhan, ay sumipadan dapat ko da sumusuti tapo. Naboso na po ibos, o mangingasamay paludugo ko. Tinan amza di Kristus magabit tatakaw dahil kapasisan sa lachor. Amen. Kano sumambayang, ikatapatan tangah melati to bitwa itombo do noko pihang zikoy ay Tuhan sumambayang zikoy anway zikoy no dino ketentuan ginawa tabakas i minamadadi di Sancti Charles do ohi i ketumpuanan pembida abakas ginawa id keginawan manakaday maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Topian, gugumampi, mananubos, sabadi hahangay tabitwa Mary. Aday diyaw pinatak di kinaingan, itanak tontoy sa ondaw. Aday diyaw pinahansan di Mary, ikatumbasan daw.
Miampai diau nadadi i Kristus datuhun. Tabitua Joseph, dedagai penagi, pakitanai diau sendi de songhun tama, obita zikoi de delahan da kapasison, pakinuai zikoi de gracia, kabinsianan siniau, umuhigai zikoi, mantad patitikit talaat. Amin. Ituhan miampai Diosu. Miampai sendebano. Ibalakat dikinengan tabakas kozo, itama, omitanak, espiritu tabitwa, sumundot nada de Diosu, tumimpon miampai Diosu, so hihinaid. Amen. Ugadno, pabalokno iabal tabasi di Tuhan.